khir tu le ngai tha tu zong zong te chi bai le vek ule hei tun tuma chuan lungpher khua a hei kan kala hei signboard lo in tara pathian thu nen khoton tira hei waiting set te po a om tha hle maya ti chuan in kan han kal zelanga hei lungphun sang te alo oma heti lai po hian hei thuziak alo oma he thuziak hi lungpher khoming put chan lung antiani hei heti lai hi lungpher kho ming put chan ani a ti chuan lungpher kan ti hian lungpher kho sang a oma hei hi not lungpher anti bika ti chuan saitual district a om ani a mun hi nuam em maya kan kalanga kan lutanga kan hremayanga ti chuan in hei hi pudu oma changte a hlaphuat thiam ani a lalki mazote ina kalo rui em wang lo ni ti te kan chi zun ti te chi sang phu tu ber kha ani a hraite zan mu ching to ro ti te chi sang a phu ani ti chuan he kan zai thiam ma bia ki po om ran maya hei ti chuan hei kho chung chu kan han lut ta anuam hle mai nom mel hle maya kan lut phei se langa an kot kher eng ange ti te kan khir phei don ani Ichai bem o chin khua la tu akim klang re amoy an ti ichai bem o chin khua la tu samri la o chin khua la tu le to her khua khael ke thamo kha hei lalki ma zo te zai thiam po lo me hei dor pon nuam khop mai ni het lai thler thla te hian nuam hle mai khu a khom hun a remani hi kung lai te khu zol duai maya chuan hei hi saitual district ania saitual atanga kalzel khania chuan hei henga te hi lungphun alo oma MUP silver jubilee ti te upapol lungpher centenary chuan hei dragon fruit ji ania an ching don ani hi tam hle mai chuan hei anuam phei khop maya ti chuan ko ran hi UPC North East le Mizoram an oma ti chuan Presbyterian an om boka ko ran pathum an omani chu kha hei eng lai te in le lo anuam khop mai ti chuan alungpher khua hi in zahni borvel anni ti chuan in hei lalki mazo te zai thiam te khua khania a hlaphuat tu pudu oma nichina athlan kan lak tak a lungphun kan lak tak khami omna khua kha ani boka a hlaphuat rang te kha chu ti khanin alo lang mai ani kher pon wom ti chun hi tla hi kher chho boka
amun remani hi khua hi mo ti chuan hei het lam hi sai tual lam atang kanron kal hei na kha ani ve thung ani kun poi mo de maya oma hei inan sak nan a mara chu an pai phal lawa mundanga te chuan an la phun san tura ngai la brief history of North Lungpher antia adin kum hi sangkha jakwa som pariat dai mayani hei vi sinei kumpoi sangkha jakwa som ngale pali ania rambuai kum sangkha jakwa som ruk paruk en wa ti kim ve soi khom po sangkha jakwa som ruk le pakwa kholu le kum hi sangkha jakwa som sari le pahnian lut le a chuan primary school din kum hi sangkha jakwa som li paruk ani a middle school din kum hi sangkha jakwa som sari pali high school din kum hi sangkha jakwa som kwa YM din kum hi sangkha jakwa som li pariat MHP din kum sangkha jakwa som sari pasari MUP din kum sangkha jakwa som riat pali ani ti chuan he taina hnuai hian phun ni February sang ni le som pakhwa ani a ti chuan a phun tu hi MUP unit Lungpher tiani got kher ponuam khop ma he ti chuan ti hianin nia zin pa akal kan ni boka kan paltlang thuak chau tur kha ani a amara churai lo te kan chola ti han kan la zung ani a thlir tu ten afam kim tok lo in lo ti ani po in min lo hre thiam sam ula pal thuak kan nia wangin heilal ki ma zo te in ani a ani takhi ai zol lama hian nia an oma an ni hi ti chuan ta hian hei certificate sang te lo tara choi moina khotlangina an pek te tin lelte ward a rimoi khovel award kan ti tele enge mote po hianin ada atru maya kan ti thuak don ni ama hi ain siam chungin kan ti lok sata mu bana zai tur ania wangin tihan kan som phei ngal ani tin pudu oma kan ti kha pulal ki mazo te hlasak tam tak hi ama phua pudu oma phua de vek kha ani kha kan ron sai ngal ni ro se dragon fruit chi tam hle mai he ta po hi chi na satan tum khop mai an kho ho hian mo hey buara boy beka chen chun mai ni hey rin aina ra du sep mai hey par teu mai boka dragon fruit hian ang ngei ani hi tlai mun hi le clear tu te in zawai chunga kan channel te min lo clear sak thina wangin in chunga lom thu kan soye